Okay, I'm excited because I have met our contestants for today outside and they're all good and cool. I miss talking to a certain young lady from California. I miss you, Charmel. Whatever you're doing. Dakam latad to met. And okay, so watch out for our contestants. Naglalaing da. Okay, nabag-payment na yun. Nalalaing da nga kami. Naibagang marami idol kahit kuman nga kablaawan, iti family nga Duque, a family di Santa Cruz, San Manuel, Isabela. Thank you mga idol. Okay, good afternoon. Kada kayo Mabasa ako. dito yan. And ito, mabalin ko lain yung number you. Marisa ato yung mga idol ko na. Okay na yung bag aldo yung idol, igreet man ti amin ng family de la Cruz, ken family Villaroso. Pa-request man ti kantang bulan na mga idol, it's me Marisa, ti San Ramon, Aurora, Isabela. Thank you mga idol. Merry Christmas. Kuna na. So, good afternoon naman ng Florencita, Bermudez, Alonso, iti Hawaii. Apo, no, kadagita dito Hawaii, no kahit yung apo, iti Filipino products. Kompleto apo naman ng Sita. Just get in touch with her. I guess she's in Hilo, Hawaii also. DJ lugar da Kabsat Kathy, Kabsat Josephine, naman ng Lisa. Ayan. So, ano ito? Dumatawag kanya ako. So, itid ko apo ti number ko for business purposes. Ayan, amoy lang tikit ko sa winin. So, you can get in touch with me anytime at 0905. Sasakyan? Sasakyan? Ano tayo dyan? So, anong gagawin natin? Okay, 0905-808-1259. And bumaba lang pasit ni John Mark ta i-repark na dyan lugan. So once again, my personal number po for business purposes only, please. 0905-808-1259. Ayan. Kahit inted ko na ito, dawatin nyo met. And idol, good afternoon. Kung na nakablaaw man amin nga taga, mansibang nagilyan kan kastamatan, tikaduwak nga agdadahay dito'y Primark, ni manang Josie Tomines, ken Quencel, Doldolan, Gerlan Agaser, Ape, Arlene Agaser, idol, sikat kayo dito'y ayan miser, to'y nang kablaaw, Lita, Agob, Agaser, ti mansibang nagilyan. So, watch out apo for our contestants. We have from Barangay Kuling West, Cabatuan Isabela, Ray Prince, Angko, and we also have from Barangay Kuling West, Cabatuan, Naduada, Levi Castro mo lang. And from Alfonso Liz Efugao, we have Gina Lynn Garcia. And from Benito Solivan, we have Loida Ramil Gonsay. Ayan. Apo, akakalaing tatakitoy. Ayan. And dito mo tawag kanya kapo kita ang palangit at tatamadamati panagsaog dito ay. From the west side of the island, ni Kathy, taga east side, ading kukunanan ni man ng Florencita. So, just get in touch with man ng Florencita, Bermudez, Alonso, west side kan of the island. Badik mo no, what part of the island, manang? But anyway, and amin abo nga Filipino product at DJ kanya na yan, manipot kita makikita nga ipopost na aminen. So no mailiw kayo apo dita Pilipinas, kita dita apo Hawaii, naglaka, biro kanyo lang manang Florencita, Bermudez, Alonso. May isa katikiti sponsor tayo apo dita. Okay nga Rod, gaputa napan nagipaan ni tilugan ni John Mark, sa bali din nagiparkingan na, siya pa laing ti kumansyon. Nga Rod, para ka tayo amin, pag-urayan tayo apo para iti Search for Ilocano Idol 2019. Bimulalayaw nga ayag, agpukaw-pukaw di agbayag, aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuwirik na, ayat abimulalayaw, naulpit man ang alilaw, takas kala agpagpataw ket iyaw awan nakauray painuteng at aldaw.
Maripripirip to'y nakem, nga ikulbunak tulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbong mangitulmen, ngem nukas pudnumen laeng, puro seman jay bit-bitwen, tatap nun mamati ak adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Maripripirip to'y nakem, nga ikulbunak tulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbo mangitulmen, ngem nukas pudno metlaeng, oros eman jay bit-bitwen, tatap nun mamati ak adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Tatap nun mamati ak adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Okay, as I have said, apo excited akong kalagiti contestant tayo apo. And iti criteria po for judging, of course, we have the voice quality, musicianship, and the Ilocano diction, and the showmanship. Simple lang, pero nabagas po. And our board of judges will be coming from different parts of the world. At the Iowa, USA, we have from Hilo, Hawaii. We also have from Hong Kong, Singapore, and da kami kini John Mark apo ket may isa kami mat kalagiti bumotos no sinuti mga bakta. We only have one winner per week. So bibinutusan kami na apo no sinuti kursun adami nga nalaing para kada kami, and no sino man ti kaadwan ti botos iso ti mga bak for this week. So iti pa nang i-announce ko iti number ko tatay ket nagaduti nag-text, nagaduti miss call kanyakon. Anyway, kung na dito basaik man lang inin. Hello Kuya Jun, kablaaw man amin nagdingeg nang runa kini Kuya Gerald Celestino, Balong Ogano, Jane Ogano, Jan Ogano, RJ Sera, Dita Bayo Au Poultry, Namnam Alfonso Lisefagao, Ian Christian Sera, Jay Busilak, Ayanda, Madam Edith Faculor, Poultry Farm, pati ni Sir Jefferson Somera, dita 5th Infantry Battalion, Gamo Isabela. Request man, Kos. Thank you kaya Virgie Somera, iti DNR Alfonso Lista. And dagiti tumapay, kablaawan man, manong dagiti amin nga taga Kiangan Ifugao, nang nangruna ken ni Barangay Captain Rufino Dulnuan, ken amin nga kagawad, ken Barangay Police, dito'y Barangay Bolog, dito'y ng kablaaw, iso ni Wilma Pagal from Bolog, Kiangan Ifugao. O nagmaya man ta nag-adayoti nagagapan nyo kakapsat. And may sapay from 90005 na imbag ng Aldoyo Idol, siyak ni Ruby Taga Pasay Taga Pasa kuna naman Ilagan City of Isabela. Pa-request ko man di basol ko kay Idol kablaawan naman jay kablaawan man di kabsat kung padak nga na ikamang jay muling Paraceles Kalinga ni Manang Vilma Timbresa Tanggingan kunana Tanggingan. And last but not the least, manong kablaawan man ni bakit ko nakaturog kunana mo aji lang timpagana wow nagmayat mga ganang araw no nakaturog kabsat o si kamat samo pa'y hamo binalikas tinaga mo awanan na kuna namanan kablaawan man Idol dagiti anak ko isuda Johnny Terry, Nelson, Grace, Joy, ken Jordan. Pa-request man na di kanta nga Forever My Darling. Sagot ko kadagiti anak ko Idol, Forever My Darling.
ngem hanga forever my dial ring ti title na tayo Pledging My Love kapsat. And kanta emin to no next Sunday ta dandanit na Domingo may mga makankantan. And kadikiti manaliman pa lang online Aman Elegado pabati naman po Cruz Elegado family from La Paz, Cabatuan. God bless. And of course si Didingeg Lata po dato'y sponsor tayo para iti trip for two to Malaysia nga grand prize tayo ni Kabsat Oliver Buraga iti makinbagi po iti Pacific Star International Recruitment Agency. So kadagiti kayat na po iti abroad nga safe na partak for fast deployment kung kunada dapay iti cash gift na free amin and everything the Hong Kong etc. Please get in touch with the Pacific Star International Recruitment Agency located in front of Gayam Ijay Our Lady of Atocha Alicia Isabela. Apang kaya po dito anytime. Kani Kizalin Anyo Nuevo kung ano to. Hi po, good noon Pinas. Pa-shoutout naman po from Kuwait. So, it's Kizalin Anyo Nuevo. And Manang Sepa or Imelda Cayetano Junicio is also watching. Ading pakikablaawan man ni Ate mo Jingjing tinaimbag nga Pasko. Of course, Merry Christmas kano Ate Jing from kini best friend mo ni Manang Sepa iti Macau, in Hong Kong tatatayan mo man ang Imelda Cayetano Junicio madik amo na kanayon ka mga agpa China kadakwa. Anyway, nagbalog dito kadwa iso nga awan kantaan taman dito'y tapnuhan nga iso lang nga iso ti kang kansyonan ta kat mangtetet sa balimet nga flavor. So ladies and gentlemen, kadagiti adita balasyo tao apo nga mailiw iti baryo adito iti sonata para kada kayo. Madidrik na kung madandanaga taka na yun agmay may saa sipod di pimanawa sa jay baryo agpatpat nag nga agub ubraa awampay urnong daksangasa dumalaeng itiragsa sa jay baryo ngimdunting tutal daw agawidak sa jay baryo uray agmalmaleng nga agul-uldag sa jay baryo libre ti balog chismis tumaptapog ragsak apat padas ko atay agsuyaa tenga ti aldaw anian aragsak masarpat kundi sweetheart ko makadwak meti gagayem ko dagitati kailiw ko sa jay baryo agpatpat nag nga agub ubraa awan pay urnong daksanggasa dumalaeng kenaragragsa sa jay baryo ngimdunting tutal daw agawidak sa jay baryo uray agmalmaleng nga agul-uldag sa jay baryo libre ti balog chismis tumaptapo ragsak apat padas ko atay agsuyaab tenga na ti aldaw anian aragsak Hong Kong magayam ti ayan ni Manang Sepa.
Kay kaabay ko, kaingungot ko, ranyag bulan, itisilaw ko. Dagita apadas, isot mang punpunas, iliw ko jay baryo. Jaktun lumlundang, akas lapimpiman, sadyay baryo. Apo, a little bit confusing pero nagpintas ti Ilocano na apo, da Jason nata nga Blue Bayou, di ba? Sadyay baryo nga talaga. Sadyay baryo. Makapailiw ngamin, ti agyan, ti awaway. Lalo no, narnaruam ka, saka na panja abroad, ay ka, nagkadon, ti mapukaw keng ka, kas kumadajay. Kunan nga Jason nata kat nawayam, nga rami din amin, banag, kas iti makichismis, agul dagdag balmalamin, everything, nga di jay onag ti baryo. Aksida ti ararawan, di kadi, awan ti ararawan di abroad. Koreat iso siguro. Koreat. Okay, last piece balong before we get into our search for Ilocano Idol. Kumanta ka man pa iti maysa. Dati kita request na tate perlaang pero I guess it's the only first part nga makantam ta atitog una dito ikat. Manok na nalabaga from San Manuel, Nueva Era, Isabela. Digas Manen Santos family. Okay, sorry for that. I want the time on. And ito yung last pista for the second hour, and after the commercial, mapantan, it is search for Ilocano Idol. For the meantime, nagiti managpabasol. Yeah. Dita din na awan nagbasulak, ta inaramid kumet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaing tuy pusok, di mo inilala na putnong ayat ko. Karin kaniyat ingka tinalikudan, martir ako suk na ikalang. Anya ba'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amug anak kabasulak ken ka. Ditadan na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy puso, di mo inilala na punong ayat ko. Alaki ni Rogers. Karim kaniya ingka tinalikudan, martir apusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbira, nasamit alangen-langen ta. Nangatong kami, iso nga kung may kantiya, Husky Boys nga sa Kenny Rogers. Dita den na awan nagbasulat, tain pa ay ko amin akabaelag. Dita den na basulak, sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng kelta